Tuan Mas Bro, Pak Yupio, Pak RM Aceh Jaya yang beralamat Jalan Banda Aceh Medan, Sare Aceh Besar. Jangan lupa subscribe dan like, bah. Mui supir patai ya. Seleb ah. Gelanto cutbul sang ah. Bah, nyobuna awak sukai dan like subscribe di Mortoro. Apa? Lo lah kedin lah. Lah kedin lah bang. Apa? Bah, insyaAllah ramai lunjak lo. Ngau ramai ni pre. Alright bang.